charw hyn. Os gyda hyn i fi al, ach, ta sé intach fer eis gofr. Yn gwybod os ydych chi'n anw hwgel ar eis. Mae'n chiap o pys yn sy'n amach garage y bein. Anw fi me hyn gael balwlwm go blog lle, fi me siwr sy'n nach rhain jaba. Nis na chos dwi'n tonach niachas. Rano, go nhw'n gwfeg dwi'n cyntaf twblod sy'n ni gyda har yn torro. Mac, ydy. Cynt ffedr mi'n hwyd. O, tada. Siach maint balw let mar sy'n. Ce ffoc dy mewn mi chart? Ni mi hel gerog yma deinig. O, dwrt mi hal etrod cyntio yn rwrt, e? Schroi tein o mar sy'n. Cert? Sa'n gwant tu hwn o ffyrsyn. Kapal anna fec. Kaplan o hyn. Jeez, ydych chi'n ffaib yn nis mes na mar chiab me fec. Ni'n friggin' brain a bit ffoc iad. Tas wrth ydi. O, tas a tein. Mac, friggin' hamadan. Rhan ydi. Mae gyda tŵl hir chynnyl yn nochoedd siomach. Mae gyda'n chans ni hwgel. Gwynio cyn ti, ia. Agus rwydeli. Mae gyn tŵ tad eistach o torn. Tad y byw. Un siat o gomse. Yn o'r dyn i crac al ti mwyn sy'n ygys ni fos ag ydyn yn disbych set. No problem, Bill. Mae'n eisgel nys. Bill! An architect's a job. Right, okay. Rhaid. So, call and banish start doing you? She might know. You're gonna know. Take it. So, the road you guy bro mark a mummershin. Take nog melk. Tá sad cyn tŵn with arms of fwy. Ta sam. She can make a job. Tá. Ach. If you ever start making him too, so fast that we don't her beans. Wel, beth nach wel yn ish o horlig o horsi a maids of you, why? Tak nôl yr eich dam. Sam. Cos am nog niet toe heen is Louise fi rwyd y be. Ach, tam yn darm dyl sy'n nes agos sliat yr ai. Fik si sin fyr Ellen noch the Louise noch mech? Fynes ni fees yn gebrach gyda harla. Pa sam nach angle be hi Louise. Angle? Come on, Darren. Set up a face of rud the lig. Ni angle be helia mach yn nid. Tá Sam ach rud No, kahama block le fuck Louise my other shot. Droch lai dal. Flu, Jerry. Hila gor so mael is a liab o fechtas ys gyda fe. Sgapad o'ch yn germ sartan tia. Mae gyda heig. Na ger yma har ffordd iad. Ni me ger a pín o wintrich nula. Be me hen agus Evan taw. Fe ti'n afel i gyrru rwyd y binish. A smwyti'r Evan agus y tamad am rwyd. Be mas taw. Ni mas ger a rwyd y be o gynnar be. Hes o gwm. A ta grw mai i mai agus ag i pater. Ceta gael eil sy'n. Ta Evan y jydja la haid hyn. Angela, ta rwyd i ni staft i'r syl sian a erigyd. Hes o gwm. Agus rhaen Ben gnoos net lug y la Williams al zag schafadel Evan. Sian smanach mei pín a fiw leffin foc i fynd am fys a sincrech nilis. A cael eisiau codiw el ag wyni'n chart. Wel, ta mi hylam. Os ta siat o'r tan chwn hwn. Wel? Ta. Ta anchion am er. Anchion gydo. Wel ti'n greilish? Ngrol, le mihal. No, Neil. Neil. I mean, nid Sam. Nid Sam ceda gra ni smw. Mas mes, agus cards, agus cyn amor, wel ie. Beidir gwyl mewn rolish. Beidir. Nid Sam ceda mara. Nila ddim fa cardi mor sy'n? Bran Angela, ta bronarm, nid Sam ceda mara. Dymach y mes gysws. Just na baclum. Dyn darmad o cholor hwrp te dwp me. Nid Sam ceda mara. Okay, os gwyl dy leini iawn. Ik heb mij nog niet aan sin rief. Tog yn almor ysdiach? Sy'n rhaid yn wyl mewn am chwle, ta met plwg te hege. Agus amag? Risht? Níl am an dír am chuid eibran ó einwad. Agus amag? Okay, cas tín bile dal. Agus níl am an fáil ré leis, cum a céirdi géanam. Agus amag? Wel, ní léon rud a chuir isteach ar scábhóg ar rénos. Bra. Dat is scoor nach lang cumá. Maar bregus le díl. So, bechá gan lánach antibiotics é mar sin. Ní antibiotics é bhás go tí cheann. Níl tá dart. Caiim a fáil ré leis, tá ag fáil bháis. John,
Ní fiúgad sé antibiotics a thugáil, ní nuirteach sleidan. Agus rénos ní málam antibiotics a thuirta gooine seachas nuair atá géar gálo. Má lena muidir na tógáil antibiotics mar atámuid fi lethir ní ebroid sé déanrod. Sinead, ná bach leis an lécht, ní lena cúpla antibiotics. Agus ní nuirteach sleidan. So, well, tu ag dúil tú iad a thuirtú? Tá mé, is mé si a gochtúir. Ais, well, Rocky mé go dtí Dr. Ella mar sin agus tuairí sesin antibiotics go. A bhfuilad. Agus Jean. Tá leias eile anna déidir a bheith níos tanna bhí. Cén leias? Sire. An rud is mótá chorásteid faoi láthair ná stras. Agus má hen tuair sire ní anóid tú hen. Tú hen agus do chuid antibiotics. Am sé dheanna féidir a chahuasa héna ríist. Cé Tá seach tam te ríisteige, níl náidir ná cásarab. na bach le áirin seir ní léidir sa saoil, chéad a féile níana chuí. Well anú détá éirí hiút gon sipín beg sinad, is ge lagaí. Tá scéal ha ceanna. Tá scéal. Sta chun níos mú scéalt a tarlú múnse, ná bhé a níon fá péir. Leanna féidir, Ca trúta cin teanna faoi se go beh. Bhain níos measa tá sí fáil. Agus tá se go bhúneála sin inis. Bheith leagan na má chaman í gomsa le go bhéta me mar gáhacha ceá. Chama go sos na seoire, ní cais a bhacht tíir isté. Manam nach gá. Idir na í neháin le ní hés múta dean an brí gom a chu roiib tá tí na pumpanéis. Tás a réibh se gin is bheidir. Tá ní samháile. Tá an gnéar a gan. Plein í mór mí a chacha bes chalrud. Tíáráiteach. Na bhfuil anú. Tá go mu máfií loga leo. Hanú fiar am deo a féidir. Ceach bhil ní féidir in dhearúá, ní bhhain se gain. Mána go gá deanú siúla se legan na searin ó hála go bearní sin na chúna gá. Ceannach an focail molta hín sam tá sam gúil breinsace. Si dé tárá go brein í gáín sin. Breanna féidir, Ca de fáile amach go díireach ceirta se golíonna. Mu chéanana bheits siúr leis mar bhí. Sa bhaid túire? Ó deas mar a tína. Ní holta san cheofaí seo? Bhuihéad. Bhfuil le na pléine ní teag míá le na pompaní sin má. Ó nach chuil sagé? Bhfuil an chola mu ráflaach. Í mu goach sé ní smófinn scéalhúla sé. Ó níl an chearcham teidir rá. Well os rud gur tú héna díar an searma. Ceir a héna chatrína? Well tá planning mór aige. Tá ar tátí sin le bhfuil sagé. Tá jaapute go le siúpaíanana. Yeah, supermarket. Supermarket? Nach éfach bro Hendy. Goile, sinné sé tíidir ceart. Slán agaí. Is? Tú é bí móil? Leitsa. Se? No, cepa me na bí leitsa. Tá séid, na hána. Cead faoi. Tá séid go mai bhirní. Ó, sin. Well. Bhíl ní me clechtach ar daoine bhecha déasla. Gus tá sanhhaga. Bhirní. Tásúlam... Bhfuil tásúlam nach meis deachach de bhealcha be. Tá ceirlór. It's just bhirní... Tá me an bhór leit. Agus ní bhhailm go dtí coch póginn be go bháin heidir bharstein. Ní an dochar den tú bhfuil. Nis. Formaat. Fáit rúta sto. Ja, dan zo. Moet je nog al de bedrijven zijn die ons heel lang gegaan. Is correct toch? Bakleta da euro, a bakle pump, a bakle pin, a bakleta da euro. Weet je nou weer de weer ook geweest? Kunnen we die bij van ziel waar toch play alles zo. Zijn ze liam. Dan laat je staan maar mogen dat chance. Ayo je te maar kopers. Geen bakle, maar je moet je eens mooi eigenlijk shoppen. Goed, rest nog die burn is dat je de wacht les en dat een chance hè. All right, Marshall.
Nach das é sin, hè? Could I age 4 to 5 about? Dear cat Liam. Me up. Liam. Kun je dan just weer hoor? Wel wie al? Verder, Papa meet. Weet je wel, dat maakt. Skeel morgen de head doen. Jouw skeel, hoe lang gaan dat heen? Ja, jouw skeel anders. Kijk hoe een op ik wel. Oh, touw dus. Oh, maar wie al. Wat maak je dus? Dat is altijd daar te halen. Ja, niet naar groeien. Yeah, innocent until proven guilty, you know? Kijk je toch, monsieur. My young mom was dead mag fit my Ray. Wat niet is er gevoos? Come on, Robbie, get my cap here, huh? Mom, Dad, to Hello, chef. Mom, Dad, voor mijn seks at gym, maar dead band keen to me ignore. Come on. I know. Hoor, ik doe het gaan ook even. Het is één te geleden. Ben Albert iets zeggen. Wat? Go on, Albert iets leven. Hello, Evan. So Robbie, Uncle Robbie. En zei Evan, mag het wel quick in een of quick throw? Begins genoeg zo into Hackney Robbie, Hackney de Milish en Hackney's faring al je. Listen, die rode goed onderscheiden, right? Dat door harnassen shoppen, dat door over wat Latin. I mean, ben nooit een ander bal. Oh, één toch. Dat me gloe meeltigs te job als een shoppen. Yeah, well, later can know on Hannafin. I mean, fair currency. Over wasn't here, well, I don't know what. It's so boring. I'll throw you with you, Robbie. Here, dull high punter ball? No, Neil. Oh, come on. No, Robbie, we've stopped thermos since on this. Okay, Slán, feck me out. Feck me out, Robbie. Liam. Sam Vernie, te samen. Liam, lag moet schießen haben und niet toe capje venture. Te samen Vernie. Wanneer men dat vannacht. Voor mijn surprise book even. Zo cute, nog goed. Goed zeg. Gewoon ik ben een shakerbal. Wakkie? En dan stek ik bijna aan in wiese. Goed die dieren. Abu niet beurt van Vernie. Dat je brei wilt dat je hoort die heen. Roest me gara, dieren. Niet doet. Hek, kun je loer haar aan een eetje? En is nog dat ze kan ter heel rieste wel, maar niet moet je willen deel. Toch moet je gaan ben ik hanna. En je kan worden wie gestje kom aars moet je te ruilen chaos een eetje haar nee. Zo kan je zien hart. En het dat blind te door van te dan heen voos. Hey, en maar zijn heen naar jacht en je best moet je. Geert. Hier moet je kunnen natje doen. Nee, a chokin le, ik je weer met jobber te de bien of wat doet. Heb je kunnen dat dus niet. Ben je daar maar voor zijn lessen dat dus niet. Weet je, in dat moet preestjogen. Ik is vastwegen kom met jobber te aanrot eigenlijk kina eitje. Vastwegen kom met je slein say wat je maandje. Wel, dan dat ik niet kom aan zijn regen. En als je nu dat maar reach. Weet je, in dat moet jobber te nee choeg als het chaila. Kun je hier van preestjogen? Wat doet u? Dat is goed. Adoption. Adoption? Adoption. Adoption. I just should come on, Chanel. Huh? Adoption. Ook bra, tá tannas sin a bhí a bhaine le méana spuigs le déan. As bheith cuaach a héad ní féidir le bheith liggins go job an sin stras chuirt. A sin íarm sa tá stras a churbe, a gur an drama bhíon sa Jack Jackom. Ach mátá sama. Ah, Louise. From an hochrisin wits. Oh, gur míle mágad, brunna fi bhecar neir tripleidir. You worked in the can Ellison Reeve. Ní bhór. Has to get the Harlow up. Ní clúam. Na bí bor tar mar arwach op sin. Tia, ma bhean. Oh, be the charish there, Madden.
Kay? Vanessa. Nabí kaint fu me leis shop aniu agus níar sé fiú helolum. Ag som kif van ner an grana gére chéile. Níle chránig ops ar sin an éair. Ha me gorála, níle agam ceirta mé ceart am ranna háide se. Rinne mis sem méirecht a hána men seach, ní hagann siad seanschum. Níle agam ceirta cearlo, éad nóir degant. No, tá Vanessa sound. Tá agam gohfuil. Fech, tá mis go mé héanamh ach tá súla am goúir sé seanschumsa. Go mé sé mórlam. Sí mór le chulagan, Louise. Come on, ní bheith géana ban mar sin. Darn, ní bheith géana áféile gur thugtún postseacham. Déanam a job mácho. Tá sam. Well, bhí me cuine ar feachtas fágréochta nua hosnú den gym, ar an radiofobal. Get heapa? Tás an bás. Jason, qual é o número? Taig. Qual é o dinheiro maior da quinta? Dimmer tú a chlofa go jo. Oh, lear rúmad. Arna bakle sin. Rinne sé búr níhal nach na chúdins. Men a ríide, dimmer tú a chlofa go jo. Rad. Go fang vekka tú. Be lá lagaí agus bú sé bin sin, Bháile mú call gimmert lá cínt. Mar aine mi dí vís na ddíir an ídí of. Anis. Nis, cean á tóir de cinnte téine sin. Kif fá? Na habartádanis. Hi, Jason. Ciara. Kit bhí I siúd? Kit a gesta, kif amach tád bhaid? Mar sé tá go dtíar na tá. Fáilta go tutí. Níl sam, tá brona. So, cad a bhí sé gar? Níl sam dar ír, tád a stocha. Níl sam. Coffee what? Okay. Gus bradas gón sé sin timppó mar sin agus gón na crap sin. Liam. Nis, má bhrúntún crap mór dearach sin, go tape amach agus tá áit sin ar a hó. Liam, ní clú aige, Catiana. Nis, betún an go sir agus leis, agus betún an tafa díana. Liam, má ceappa go se sin rúin be gród Vincent go Evan. Ja, bhfuil leo sé cleacht ar a bhirni. Nis, má háignta sa sin betas na bheith cánisteach agus rála chuid rudaí agus tafa den sin agus betún an éisteach sé leis ríist. Liam, níl clú aige. Tá má há cantlach nach bhil. So go dtí bháil, seaartna a tre ngua agus an cuchas trex na Himalayas. Ag sin go deas. Ba be an is móna deas? Sorry, Sheila, bhí sin go híntach. Cáid sé ríist? Mars, híntach. Fanna san a géis ar a Marabi. Sorry, Sheila, go agus cé áit. Na Himalayas, na Paul. Wow, mu sé bucalteat? Tá me go dead a haine ar éithleat, bhí mas tí ar máidin go bhcha má. Tí a contrate le? Táda, ní lánach í sin. Cé? Í sin thuas. Tí a deanta cínas? Táda, a chuann sí olgarm gachúir a eicemí. San, na tráir a bíri sin, fan más a casans bean ó de gart. Ní sé bhééis go sin. Hey, dí na brochures. Bú am a híri nu, an then tugus na Paul. Yes. Jan, just rud bhain eile san nimíon tú. Tá sé gceist go feachtas fá gréocht a hosnú den gym bhí me cuine ar ógrach ar an radio, bháil me phléile. Cínt, ja, búlas teach an radio, Armor be. Generation. Hi. Mac. So, cichol tú? Look, get a wet. Ah, da ním chrá hello sin na méid. Sta gur chóilta go hala. Oh, gom leis go meach kam sé imacht. Cha man ar an job. Thug sé an sacráid sa dog. An ús má cha man éra. Ní mór an job bheán anyways. Ja, friggin tá go tíran, ní chun muid á mú leis. So the sás le taine is, bhfuil? Anta má sás na má gobar gon bastard sin níos mú anyways. Bair tal agus job eáil. Yeah, well, definitely ní hart job. Mis ní hart seach crowd. Ah, mas ans crowd úntaí bhaid. Hiú cac nesliad. Bhfuil ba mu tugad? Go a héin. Cai má lót leat. Ó, níine sé bhean na fecinn tú. Na fecinn tú, lopar le am. Ar a chaithrí, no?
Cha sé go tú bhuaig nach na leanta se. Go leisce? Bhil tú fánachta drí dúil? Sciat a geiste daig? Le meí, Leis tú fánachta bheith? Má náir beirte, má bhí set go sé sin pósta. Má bhí hé cén dochar. Chnían is tú ma. Ní riafta í é? Sce fá bhíte an níar a samsa go se pósta. Béidir go be chuí nar tú gíráil amach. Mu níar sam faoi stá muchas. Ó, ní bheith tú. Go amach neach leis níos mú méid? Sa go hén haig goús ar tain. Béidir go tú héna chacha sin gan mar níl an dar aráhád in is. Tá me dúnte. Tá me dúnte. Tá me dúnte. Liam mé seach a chuig nó méid chun. Tá bróm líach tú me dúnte, reis? Ná bhí páiste le mé thug se 8 second. So. Ceir í dána leat bheit ráise gobar sa sipa. Well, fannin se goid, ná riire. Se go mágad lenach tart mar rind winter. Sipa beag das. Nothing too demanding. Tásúla go sanna Liam, ná riire. A tá san se agus a mis a Jim agus bhaid se go mágan deirdaí an bhar chuileáirt agus tús nó bhegan. Dermadín ar choláirt. Prennig Louise, a gam na scútas go fáhile seo. Mar níl áráit ná builart. Ach Liam do hééis fáile bhailes. Fuair mé rud a bhí went a tá san se agus a mis a Jim, sin sin. Brenn Louise, ní sé seo hart fós ná builir. Tá samsa go hála sa satsa go hála. Bedford deire, fan go bheice tú. Ó ní bhar for arm sa Liam. Ná bheirt ar réandanas art sa bherig siad. Cáid muna gnéon tú de bhélín beg dúnta. Bheith siú fásacht a bhuiocht de hisismaríach nach mech. Friseach sé gríthe. Ó agus ná den dead gur féidir lam sa cás a thuirte chuine marall ar an ansaíú fásach sin rintorm. Déad bhí agur iirecht éag nu a bhíán. Ní sam céhid blian aon daine dó sin in sin. Ceanna bháin, péide, níos mó Beiidir. Comach! Ná den dead ar méid a dúirs mar leat. Ní bhhail meach Evan bacht fáca gan a iad.